omwene nakale pamwe nave. Etumwalaka owapumbwa omepo yapuki. Omepo yapuki ya Kristus oyo Immanuela, Kalunga pamwe natse, yo oyili apeshe notayi olola efimano la Kalunga mukeshe shimwe. Oyo ukalipo wa Kalunga na Kalunga okuli apeshe. Londa kohulo yomunda ileile, inda muule wefuta, tala keulu ile una tula okamanya koshi eemadi doye. Oto hangeko oukalipo wa Kalunga tawu olola ounene nefimano laye. Omepo yapuki oyili apeshe noyo tayi endifa ashishe. Oyo eng'ono da Kalunga, ounyonyi oukwetelwepo kuyo. Omepo yapuki oyo eng'ono adishe da Kalunga, yo oya shiiva ashishe nohayi longo mokwamonika tayi wanifa ashishe nokuolola eyalo la Kalunga. Yo otayi shingi ashishe nokupifa ashishe. Otayi tomonene ounyonyi oulunde nouyuuki nitokolo. Omepo yapuki oyili omufuto wa Kristus, oyo tawu hwike nokulungwinifa uushitwe wetu woulunde. Keshe tuu ou tayi ene pu Kristus oyo hayi tushitulula tayi tuningi omuntu omupe. Owo inadalwa vali paalo lombelela ndele omu Kalunga. Moudalwa wa Kalunga omuna Kalunga. Omepo yapuki oyo hayi tukwatakanitha na Kristus, nongeenge katuyina muse meni letu tse otwa tetwako ku Kristus itatu dulu okuningasha. Ngenge tse inatu yadithwa omepo yapuki itatu dulu okushiiva Jesus, itatu dulu okushiiva ewilo laye nokupwilikina kontaka yaye. Itatu dulu okulandula Jesus, itatu dulu okukwatathana na Jesus. Ngele katuna omepo yapuki itatu dulu okulongasha mouwambo wa Kalunga. Osheshi keshe tuu shimwe hashi linyenge mouwambo wa Kalunga ohashi ningwa koshi yewiliko lomepo yapuki. Nongenge itatu wilikwa kuyo tse itatu dulu okuwapalela Kalunga. Omwene Jesus okwetu danekela omwenyo waalushe muuwambo waye muunyonyi tawuya. Ndele muunyonyi owu inetu danekela shimwe vali shilili ile ngeno omuntu onumba ile ehangano lontumba. Inatu danekelwa nando omesho tudule okumona eendanda dheshangelo, ndele okwetu danekela shimwe ashike, omepo yapuki yaye. Tayi pewa ava veyi hala, aave vemuhole, aavemukonga neeng'ono adishe, novemwiitavela nomitima awushe, aaveli vemulineekela neendunge dhavo adishe. Omwene Jesus meendjovo delilekelo laye okwa yelifa numbi twapumbwa omepo yapuki, ye okwa ufana omepo yapuki omupopili wetu, omuyekeleki wetu, omepo yoshili. Okwati itetu fiyipo onga eefi ye. Ye nge ayi kutuhe otetu tumine omupopili ou tewuya okutu endifa nokutukwatela komesho nokututwala moshili ahishe. Okwati okuna shihapu okutulonga, itashi dulu okuhumbatwa pethimbo linya. Ndele omepo yapuki eyi taka tuma otayi uya yitulonge nokutu hololela ahishe, tayi tu wilike nokutukwatela komesho nokutupa ahishe eyaye. Omepo yapuki oyo iyapuki uunyoni itawu dulu okuyimona shaashi uunyoni owuli moulunde, nakeshe tuu eli moulunde ita dulu okuyadithwa omepo yapuki. Omepo yapuki ya Kristus ihayi kala moshikwatelwa shakaka. Ngenge ove owuna oulunde momutima woye nolutu loye oweli nyateka noulunde,
omepo ihapuki tayi dulu okukala mwove. Tete uuna okuyeleka omutima goye toshiningi meilikano nomeliandjo lashili ku Kristus. Opo Kristus oteku yelifa nokudima pomathimbo goye ndele takosho oinimbu yolutu loye alishe momundilo. Tahwike mwove onyata keshe nondova keshe mwove. Opo omipu ihapuki yaye tayi mono olukalwa mwove. Oyo otokala wahwama meitavelo shaashi mwove otamu kala omundilo wa Kalunga wahwama nokapuna tuu nando gumwe tadulu okuwudima. Oto ningi omuntu omupe ena omwenyo okulonga nokuwanithapo ehalo la Kalunga. Uudalwa woye itawu kala vali womounyuni nokudhiladhila ngaashi ounyuni, ndele ove otokala wadalwa pombanda muuwamba womegulu. Ove itoli yandje mokutunga nokuyakula muuwamba wa Kalunga. Omipu ihapuki tayi kuwilike, tayi kukwatha nokukungonopaleka mwaashishe. Otayi kupopile notayi kala pwove nomwove fiyo wasindana. Methimbo lyoufiye yo otayi kala omwekeleki goye. Omipu ihapuki oyo omeva omwenyo. Ngele katuyina eemwenyo dhetu otadhi fi enota ndele hatufi okusa. Muyo omo omwene Jesus akwatathana natse nokutu enditha uuna tukeshi okuya komeho. Omipu ihapuki oyo wila ngungumana meni lyetu ndele ohayi ngumaunapo eemunda nokutatula omamanya. Oyo omutekuli wetu nomuyukithi wetu. Ohayi yanyenye nokudhenga keshe okanona ka Kalunga itaka dulika nokuka eta meduliko la Kristus. Ohayi yanauna ndele tayi ngumaunapo keshe tuu eshishili ondumbo naKalunga nokudhitika omepo keshe tayi tangalala komeho ga Kristus. Moishitwa ayihe yokombanda yetu omipu ihapuki oya yandjwa yikale omuna awike. Ovanhu ava vehole Kristus nomitima dhavo neemwenyo dhavo adhishe, ava avemu kongo novena ohokwe nehalo lokudulika kuye. Ava avakonga euliko la Kristus efiku keshe nokulonga ehalo laye. Ava vena ethimbo lyokukala na Jesus meilikano naava velilila mwene mokweehama oululume womwenyo molwa uulunde wavo mohapuka oshipala sha Kalunga. Omihapuki otava kemene nokunikila oluhodhi oihuna tayi ningwa moshigwana nomolwa oihuna, epukitho linene nesheko Kalunga lili meenele dhaava oveli uthana nedhina lomwene meengeleka dhopanu. Omipu ihapuki oyo oshiyakitho shovana va Kalunga na Kristus oyeli tadhidhilike nayo aveshe ava vaye. Oyo omundilo meembamba dhoipala yovahogololwa vaye aveli longekidha okumulandula keshe apa tayi okupitila meemono loihuna, okutondwa, okushekwa, okutewatewa, okudhipagwa omolwa edhina lye nouyuuki noshili. Wo ovaefa po aishe eunyuni nevadhimo layo opo vadule
okulikola Kristus ovadule vatambulilwe mefimano lowamba waye muuyuni tawuya. Eto owala okulandula Kristus okwa pumbwa okuyadifwa mepu yapuki, ndele nee okuna tete oku ulika elitulemo laye nohokwe yaye yashili yokuola Kristus omaliudo mawa okomutima. Opo nee ove toyilikana kuho omeulu ekutumina mepu yapuki yaye toindile upewe eng'ono muove dokufinta unyoni ngaashi Kristus afinta unyoni. Omwene Jesus eshi aja muunyoni aya kutate okwaya afinda, ndele okwetulombwela kutya muuwanawa wetu ye tayi kutate omeulu osheshi ngenge ye inaya mepu yapuki yetuudanekelwa yo itayi dulu okutumwa yuye muse. Okwalombwela ovalongwa vaye vopewa ovelo valyemo moshilando fiyo omupopili haudanekwa euya fiyo vayadifwa eeng'ono dhakalunga okuya vahepe Kristus nounyuni awushe, sho osho tuu nopaife ovanhu itavadulu okwiimika oyimati yowaamba wakalunga ngenge vo inavayadifwa omepo yapuki. Muyo omo muna eshiivo alishe, uunonko neentunge adishe dhomukalunga. Oyo nyashiiva ashishe kombinga yaKristus naasho tayi mono muye osho tayi tuololele nokutulonga yo ohayi hepaulula Kristus. Kalunga okwa shiiva ashishe shiwa naasho wapalela ovana vaye, ye ohayandja oshali shomepo yapuki shomepo yaye kukeshe okaana komuuhamba waye. Itaye keleshi nando umwe outemweendjila omepo yapuki, ite kutumine omepo yanyata ondemoni omanga wuli wemwiindila omepo yapuki. Ndele netete owuna okuliyandja meduliko lomepo lomwana waye Jesus. Owuna okuulika ohole yoye yokuola omwana waye Jesus. Tete owuna okukonga okutambulwako ku Jesus nokushiivika ku Jesus. Ito dulu okutambulwa ku Kalunga ngenge ito pitile mu Jesus. Jesus oye awike oshivelo, ondila, oshili nomwenyo. Kapuna ngo ta dulu okuudiwako ku Kalunga ngenge ita pitile mu Jesus. Owuna okuhefa olunde ndele topange ookaume na Jesus. Ookaume washili tokala wuna ekwatathano naye, eendathano lakola lopaumwene naye okupitila meduliko loovene kuye nomeilikano nomeliyandjo lomutima woye neentunge adishe doye. Opo nee ove eshi toka kuwa ku Kalunga nokumwiindila omepo yapuki yaye yo oteyi kupe neeng'ono dhaye otadhi kala muove nokombanda yoye, momake goye nokoshi yeemadi dhoye otayi yadifwa omutima woye awushe noniimbo yolutu loye alishe. Yo otayi kuyapula, ito kala vali omulunde, ove oto kala watambulilwa mongundu yovayapuki vaKalunga. Ove oto ningi okaana kaKalunga. Oto kala wuna eeng'ono emwaulu muove dheku kwatakanitha nowaamba womeulu ethimbo alishe, kutya omokukofa ile omokupenduka, mokweenda ile omokukala omutumba. Moove itamu kala vali eeng'ono dhoye mwene, ndele eeng'ono dha Kristus odho tadhi kala muove, tadhi longo ashishe muove nokuwanitha
eyalola Kalunga mwove, otadi kuwilike nokukwendifa, tadi kupopifa nokukumweneka, nalushe otokala nokulongwa nokupewa eshiivo lipe mwove. Otopewa enchodi nomamoniko ndele tolilongo nokushiiva nokumona osho unyuni inawushiiva no inawumona. Omepo yapuki otayi kala nokukutwalatwala keshe apa Jesus tayi nakeshe tuu apa Jesus tekutumu, ove itokala vali noumbanda washa, omalimbililo ile omalipulo gasha meni loye, osheshi omutima woye otagu kala gwadifwa hole neudeko laye, neyalo la Kalunga otali gwanithwa mwove. Ngenge owadifwa omepo ihapuki ito pumbwa vali umwe ekulonge nkino ilo ekukwatele komesho, shaashi Kristus mwene oye tekulongo okupitila momepo ihapuki yaye eyi atula mwove. Ove ito pumbwa okulombwelwa eshilo shinya, osheshi omepo ihapuki yoovene oyo tayi kala nokukuwilika onkato keshe nokuya komesho nokukupa ashishe topumbwa pethimbo lasho, ove otokala megameno lyomepo ihapuki, megameno lya Kalunga leso itali kala lina eemono kwoove. Ove ngenge tolongwa komepo ihapuki otolongwa ku Kalunga, opo nee omushangwa otagu gwanithwa mwove, aveshe otava kalongwa ku Kalunga, aveshe veli pipo, aveshe avavaye. Otuna ashike omulongi gumwe oye awike, o Kristus Jesus Kalunga, neendathano letu naye okupitila momepo ihapuki fye atushe avatwa ye ofye ovalongwa vaye nohatu wilikwa komepo ihapuki tuli twadalwa mu Kalunga, ovana va Kalunga. Keshe gumwe omufye okuli aufanenwa oshinakugwanithwa shaye shelikalekelwa okulonga nokuyakula uuwambo wa Kalunga. Keshe gumwe okwiilile nokapuna owafa mukwawo, keshe gumwe alongwa nokuwilikwa komepo ihapuki pawandimwe notuli twakwatakanithwa mukumwe womepo ihapuki ya Kristus Jesus. Ouli tuu wadifwa omepo ihapuki neengono dhawo mwove? Ouli tuu waninga omulongo wa Kristus? Ouli tuu hopwilikine kewi laye? Ouli tuu watambulilwa mongundu younona wa Kalunga? Muulike. Omwene nakale pamwe naave.